Welcome, creative teacher 50. Welcome in the lesson of the day. Noneho aha ngaha ngiye kukwereka ukuntu wahanagura ibintu byanditswe na permanent marker mu buryo bworoshye. Kurikira. Welcome, creative teacher 50. Welcome in the lesson of the day. Aha ngaha ni cya gihe imashini yo ku ipantaro yawe iba yanyereye. Aha ngaha ngiye kukwereka uburyo wakwifashisha kugira ngo wambaye ipantaro yawe neza, utebeze neza nta kibazo, imashini ntiyongere gufunguka. Twifashisha agafimbo, urabona ukuntu ndimo kubigenza, ugacomekamo ubundi ukagashyira ku gipensi cy'ipantaro yawe. Welcome, creative teacher 50. Welcome in the lesson of the day. Ngaha ndakwereka ikindi ka gafimbo kadufasha mu bijyanye no gupima. Kurikira urebe. Ngaho ngiye kukwereka ukuntu wakoresha situwaya mu buryo bwiza. Igihe ukoresha situwaya ugasanga iragupfumuye, ugasanga iri kugupfumura intoki, ariko aha ngaha ngiye kukwereka uburyo bwiza wayikoreshamo. Ukoresha agasitike. Urasabwa gukora subscribe kugira ngo ubone ibindi byinshi byiza.